Sawubona mbukeli, kule video zama ukukhombisa ukuthi wenza kanjani ukuthi ukwazi ukuthi ungawaboni ama-adverts uma ubukela amavidiyo ney'ngoma ku-YouTube. Uwa-block straight ama-adverts angakubheni nhlobo uma usebenzisa i-laptop yakho. Le nto izosiza kakhulu abantu mhlawumbe base-res abane-inthanethi lapha abafuna ukuyibukela iy'ngoma kodwa manje baphazanyiswa yila ma-adverts. Njalo uma kungena ividiyo entsha noma i-podcast, kudlala i-podcast phakathi ne-podcast ngene i-adverts, uyaphazamiseka entweni ekade uthi uyayilalela. So ukuze ukwazi ukwenza lokho-ke into okumele uyenze, nansi uya lapha ku-Chrome wakho. Uma ufika ku-Chrome uklikhe lapha uvula i-tab entsha lapha ku-Google. Uma uvula i-tab entsha ku-Google uhlezi uzovela lapha u-extensions. Sometimes uvela la ubona khona wavele la phezudlwana la. So uma uklikha laphana-ke ku-extensions uzobe sekuthatha-ke kufaka la unga-add khona ama-extensions akho a-Chrome. So lawo ma-extensions lawo usungasesha u-uBlock. U-uBlock-ke enye yama-advert blocking extensions-ke akho akwazi ukuthi akublockele ama-adverts. So uma uklikha lapha ku-uBlock uzobona ukuthi u-5 star urethwe abantu more than 25,000. So into oyenzayo ukuze umu-add ku-Chrome wakho le extension uklikha lapha u-add to Chrome and then uklikhe lapha ku-add extension. Izobe si-add-eka extension yakho lapha ku-Chrome. Then masiyaqala i-block ama-adverts. So yonke ividiyo usuzoyidlala manje uzobe isingasaveza ama-adverts ku-YouTube wakho. So uma ubuyela ku-YouTube mhlawumbe uklikha any video laphana ekhona usuzobona ngeke kusadlala adverts, izovele ingene Secret device that most people did not know exist and can help you during load shedding. This is a pure sign inverter, not generator. I-advertise angisadlala ntombi kule video yakho. So if ufisa ukubona amanye amavidiyo njengalawo esiwenzayo ungasubscribe laphana kwi-channel yethu ukuze njalo masiphosta amavidiyo ukwazi ukuthi usheshe uwathole. Click i-notification, ulike bese ushare nabanye abangani bakho. Siyabonga ukuthi ubuke. Sha.